rewritten that app, and we will be commissioning external validation to give us assurance that the app will function as it is coded to do. I-IEC ihlela kusebenzisa luhlelo lwezobuchwepheshe elikhethweni lwasemakhaya lelilinzeleke ukuthi lube semkhathini wamhla 2 ngeLweti ngeminyaka lotako nasekupheleni kwaBhimbidvwane nga-2027. About 73,000 households experienced sexual offense during the past 5 years, and of course that shows that there has been an increase. Ngekusho kwembiko wakamuva wa 2024-2025 webugebengu lokhululwe belibalo kuleli uthi bamfu labasikati labalinganiselwa ku40 wema% bathi abativa baphephile nabanebalingani babo. Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe mbukele etindzabeni la ku SABC lesitithula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park. Kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala etinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba. Ikhomishana elikhethwa kuleli i-IEC yethule imigomo yekubukana netinkinga mayelana nekugcwala etiteshini tekuvota. Kanti ihlose nekucala kabusha luhlelo lolusetshenziswa ku-Voters Management Device njengoba kudala ukhetho leminyaka lotako. Lolu hlelo lolusetshenziswa etiteshini tekuvota luvumela lekhomishana ukuthi ligcine yonke imininingwane yebavoti. Luphindze lubatshele ukuthi kufanele bavote kuphi. Kusenjalo, lekhomishana ithi lolu khetho labohulumende basemakhaya lutawubanjwa emkhathini kwamhla 2 enyangeni yeLweti kulomnyaka lotako. Kanye nasekupheleni kwenyanga yaBhimbidvwane nga-2027. Indzaba yemalayini lamadze kanye netingcinamba temishini kuvotisa kutawuba yintfo yakadzeni uma kufika lukhetho lalomnyaka lotako. We have rewritten that app, and we will be commissioning external validation to give us assurance that the app will function as it is coded to do on voter registration. Leli komishana litawuphakamisa kutsi kwendiwe tichibelo emtsetfweni wetekuvota kude kulawulwe tiphakamiso letendiwa ephepheni lekuvota. I-IEC yatfola ti-correcting 82 letiyamene nemalunga lasiphohlongo lukhethweni lwa-2024 lapho yalahla khona tisikhombisa yaseyigodla sincumo semholo wemkhondo wesizwe Jacob Zuma. As you know, ahead of an election, the Commission makes available the voters' roll to facilitate interested persons to raise objections against the inclusion or exclusion of certain persons from segments of the voters' roll. Kusukela nyakenye leli komishana libhalise tinhlantu tepolitiki letisha letingetulu kwemashumi lamatsatfu. Lokusho kutsi manje tinhlantu tepolitiki tingu-472 kanti letingu-287 tibhaliselwe evelonkhe, letingu-85 tibhaliselwe tifundzeni nobe kubomasipala labakhulu. Leli komishana lilahle ngelifastelo kubhaliswa kwaletinye tinhlantu ifaka ekhatsi iFahad Humas Islamic State of Africa neMandela for President lekuyinhlangano yalona bekalunga le-ANC Boy Mama Bulo. The Commission will convene a series of information sessions starting in November 2025 with registered but unrepresented political parties and aspiring independent candidates. Kutile ke mbukeli ukuthi njengoba seyicalile i-IEC kukhulumisana netakhamuti ngekuvota ngetebuchwepheshe ingabe lokhu kutawusita yini kwenyuseni linani lekuvota kwebamfu labasha. Umbono wakho uyalandzela. Yona itawuyusa kakhulu ngoba vela nyalo lobuchwepheshe bukhona ngabantu labasha la esikoleni bafunda bona. So kepha into lenkulu ngila ekutheni nalabo sopolitiki abakhankase kulabo bantwana labasha ngoba uma bangakhankasi kutawufana nokuhlala nesikhathi. Ukuvota ngobuxhakaxhaka balamaxesha inganceda kakhulu ingakumba abantu abatsha ngoba kaloku xa uvota ngobuxhakaxhaka lamaxesha yakwazi uvota usebhedini kokweni. Ukuvota ngezobuchwepheshe kungasiza enyuseni isibalo sabantu abasha abavotayo kodwa ke mina ngibona i-IEC ingakulungeli. Izinto eziningi njengamanje seyisebenza ngobuchwepheshe nabantu abaningi kuyazi ukuthi babuthanda kakhulu ubuchwepheshe sebehlalela ama-laptop nama-cellphone, so u-IEC ngampela ngicabanga ukuthi leli phulo lihle kakhulu kuzobasiza kakhulu abantu abasha ukuthi bevote ngobuningi ngoba manje abantu abasha bavela bavela kushama queue. Lona ngumbono wembukeli i-SABC etethweswa kutiphendulela ngawo.
I-ANC itawubukana netinkinga letikhungethe uhulumende wasemakhaya. Bomasipala bayehluleka kumikisa tidzingo ncande ebantfwini letifake ekhatsi emanti, kubutfwa kwetibi, kanye nekulungisa emarobot langasebenti. Mabhalane jikelele wayo Fikile Mbalula ukhute baholi labangakhulumi kahle ngalenhlangano. Kanti isigungu lesisetulu silindzeleke ukuthi sihlangane evikini lelitako kubukisisa loludzaba lwabohulumende basemakhaya. In preparation for the 2026 local elections, the ANC has empowered the Electoral Committee in line with the 54th and 55th conference resolutions to ensure that only ethical, capable and people-centered cadres are nominated as candidates. Through the eye of the needle principles remain the yardstick. Leadership is not an entitlement but a revolutionary responsibility. Councillors and candidates must be visible, accountable and rooted in their communities, leading with humility and competence. Only the Electoral Committee is mandated to communicate publicly on mandate and selection of candidates, ensuring coherence, integrity and a revolutionary discipline. We wish to reiterate, to this extent, the ANC will convene a special National Executive Committee meeting next week to deal with matters related to local government. Indvuna ebulungiswa nekuthuthukiswa umthetho-sisekelo Mamoloko Kubayi uqinisekisa ukuthi kutawuphothulwa konke lokubanga kubambeleleke ekucaleni kwelikhomishani letawubuka ubugebengu kungenelelwa kwemaphoyisa nenkhohlakalo etikweni letemaphoyisa. Le khomishani letawuholwa lijaji lelithethe umhlala phasi Mbuyiseli Madlanga livete ukuthi kungatholi indzawo ngiko lokubanga lokubambeleleka. On Friday, it was brought to my attention that the Madlanga Commission will not be able to start as envisaged for the 1st of September for their hearings. I immediately convened several meetings throughout the day of Friday, cancelled my diary, and together with some of the officials and brought them in to be able to try and see if there are issues that we needed to resolve and how we can ensure that the 1st of September is not compromised. It was evident towards the end of the day that we will not be able to practically do that because intervention would have meant that we violate PFMA and SEM processes that are in place. And therefore, we had to concede that we'll have to allow the administration to be able to do their work. But here, I must indicate that certain issues could have been avoided by the administrators in the department. And from the discussion with the Commission, it was indicated that for them to be able to share the work that they've been doing in terms of documents, they need a secure platform. For them to be able to submit a report which commissioners will have to go through and be able to prepare for so that they notify the first witness to testify in time, they would have needed to do that by Wednesday, which all those are not in place as the processes are being concluded today. Ngekusho kwembiko wakamuva wa 2024-2025 webugebengu lokhululwe belubalo kuleli uthi bamfu labasikati labalinganiselwa ku40 wema% bathi abativa baphephile nabanebalingani babo. Sikhulu lesetulu selibalo Risenga Maluleke sivete ukuthi 47.3 wema% webafati babike ukuthi balingani babo ngibo laba bahlukumedako. Buyachubeka bucala lokubhekiswe kulabasikati nabantwana. Lokho kwenteka nanobe kunemithetho lemisha uhulumende kulisana nalesihlava. Tincwadi tekuvikela labo labahlukunyetwako atikenele kuqinisekisa kuphepha kwabo. Njengoba kamuva nje live libone isigameko lesihla sitimulisa umtimba sekubulawa ngesihluku emfamata neminyaka lemashumi hamaskari kulivikela engcile nekubulawa ngesihluku abantu labasikati labasihlanu bafa ngekushiswa duze nesiteshi setimela eWatlo ePitoli emkhatsini kwenyanga yenhlaba neyakholwane. We can see that females are relatively unsafe. With a spouse or intimate partner accounting for almost 50%. Kubalet gameko letiskits nakutsatfu tebucala bekwebiwa kwempahla emakhaya lekindve lesigamete abantu labaskits nakubili nga 2024-2025. Bucala bekubulala solo ngibona bahamba embili lobubikiwe.
The one that is reported the most at 100%, it's murder, because murder is relatively shocking for everyone in society and in the household. Tikatulu kwesigidi tigameko tegcekezwa kwetindlu nga 2024-2025 lekiyintfo letsinze emakhaya lasigidi nakubili. Lesibalo sicishe sibe ngu7% kwemakhaya kuleli kulawo langaba ngu18 million. Kepha-ke Risenga uthi lokucala ngilophasi lobikiwe emaphoyiseni. Umshushisi ecaleni lasomabhizinisi Vusumuzi Khet Matlala nalabanye labane uhlose kwengete emadokhethi lasikhombisa. Lokhu kuvele ngesikhathi bavele enkantolo yamanje Alexandra labasolwa ngekuthi bahlose kubulala lobeka ngumlingani waMatlala Tebogo Thobejana nga-2023 enyangeni yeMphala. Leli cala lihlehliselwe enyangeni yeMphala kanti Matlala ulinzeleke ukuthi afake isicelo sebheyili evikini delitako. Kuletinye ke uMasibiye Titolo sekwendlule iminyanga lemfica solo kwaba nesehlakalo Lily Mine eBarberton eMpumalanga. Imimoya isetulu njengoba lemindeni ichubeka nekufuna bulungiswa. Sekuphele iminyaka lemfica solo tingakatfolakali titfumbu talabo labavaleleke ematfonjini emhlaba. Umoya obumnyama yalo government lo wakithi and sesibone lokusane vele kahle sewubukane nathi ukuthi uyasilaya of ufuna ukuthi size sifele la kule ndawo. I-Action SA inelithemba lekuthi sekutawulunga njengobe isebenzisana nabosolwati betimayini kwetama kutfola le container. We've already received the first report, and the first report is that that container can be retrieved. But the only way you retrieve it, you have to go and actually establish a new shaft. La emafamilini kungcono bavele sengiyolithemba lethu kuphela ngoba ngala ku government kude lesikutholako. Leli cembu lithi lifuna uhulumende aphendvule. Siqale kulonyaka kupheleyo ufika kwethu eParliament simane simxelela uGwede Mantashe ngumphathiswa welisebe basoze sichase ibudget yakhe uSolomon uYvonne noPriti besephaya emgodini. Imindeni ke ithi iyachubeka nokuhlala dvudane nalemayini. Indzawo yekukhonda lapha emakholo ahlanganyela khona abadvumisa seyijika yaba indzawo yesigameko sebugebengu sekube ngemahlandla lamabili emakholo ayejele tincingo timoto netimali emini kapam labanye abafundisi bakholela ekutheni letinswela boya tisebenzisana labanye emakholo akutfola lwati nyalo sebahlalele uvalweni. Bathukile basabile bathathelwe tikhwama bathatha amakhiya bafaka lapha bantu nanamhla basasaba kakhulu basathukile. Imkhulu Pastors Forum ibide umhlangano nemaphoyisa kude itotfola sesombululo sekulwisana nebugebengu. We are grateful that there is cooperation between the pastors and the police, and we have come up with a strategy to deal with this situation. Emaphoyisa asempumalanga aqinisekisile ukuthi kukhona amacala ekugcekezwa kwamasondvo labikiwe ikakhulukade enkomazi nasemalahleni. Lokhu sizama ukukhuta kubahlali ukuthi bangathengi into letshontshiwe ngobe sibe seke siyayithola kumasonto labanye abakavuli amakhesi ukuthi batshontshelwa tipika noma ema musical instruments ene letindo tibese ke tithengisela abantu bemphakathi. Bazalwane bayexwayisa ukuthi bacaphele kanti betame ukuthi bangayini impahla lebetake emasondweni. And a very good morning to the viewers. It is another beautiful. Before the world wakes, they are already in motion, ready to tell the day stories. Was expected to be very colorful. You may not see them on your screens, but their fingerprints are on every frame. The women of FTA News and Current Affairs are the heartbeat behind the headlines. With purpose in every step, they enter the newsroom where stories come alive. They don't chase the spotlight, but every single day they shine. From morning briefings to final script edits, they work behind the scenes, crafting stories that inform the nation, shaping conversations, and giving voice to truth. This Women's Month, we honor their commitment, their
brilliance, their passion, and the unwavering heart they pour into every story they tell. In the edit suite, every frame is polished with precision, their eyes catching what others might miss. They guide the newsrooms, lead the stories, and shape the national conversation with courage, clarity, and quiet strength. To the women who bring us the truth, we see you, we celebrate you, and we thank you. Alishone Mlingane sivuselena kumbukelo tsoba tesiswadi ekhaya ku SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo liphuma embideni namuhla nzamba makusihlwa siyabonga bandi naye ke iWorld Water Week lebanjwe ke event lase Sweden njengoba ke sodolobha umasipala weCity of Mbombela umele livele eNingizimu Afrika yeke namasipala waseMbombela lapho kuyawutsingiswa khona kabandi lizoba tekuswelakala kwemandi kule livele eNingizimu Afrika ngetiluka lokho tiyanza ke tehlakalo tekubanjwa inkunzi emabandla lahlukahlukene ngaphandle kwaleli dolobha lase Mbombela njengoba ke sehlakalo ngempela sondwe emkhulu sishekela abanyenti babambeka ngendasi ukuthi nangabeke sekutawuhlaselana emabandla ingabeke abantu bayawuphepha kuphi siboleke indlebe ngesimbi yesithuba simade bensimbi yesikhombisa kumsakado likwalakwala nzamba melehle ithimba egoli asibonge nakwembukele ekhaya.